Takukte buku song sachung ang video live video post kemini abo naitugini bagi ang dilek makai reka haina hai ma sawo norong ni bodra ID ti kono problem toha kai ana sungui mano takukte buku song ni bodra ID ti kono correction ba new register khaina bagi kono problem ka sungui mano ang direct live norong phunuk nai bahai khaine khaya takukte buku song bodra ID ti kono correction khaine toha ka ba new register khaine toha kai nora ana saimano comment di sadi tong problem tong ang pura live phunuk nai bahai ge khaine khaya sachung ang je video upload khaima bole naitugini bagi ang dilek makai reka no problem tong kana sungma no bodra ID wa kono problem tong ka sade ang tino no pura live video phunuk nai bahai ke no bodra ID wa problem tong ka ba bahai register khaine bahai no bufani mung ba nijini mung ba date of birth bul tong ka bahai correction khaine pura live video phunuk nai kono problem tong no sade comment di sade gai no no ang tau phungano bodra ID bahai ke no rok nijini mung ba nijini bufani mung ba address ba date of birth bul tong ka bahai correction khaine ba jara bodra ID tau phuna 18 বছর kajak tau phuna maya kho ba actually bodra ID kaine to norok nije kari nei norok blog ba panchayat thai norok kok sakan bor kari nei haipun jara maya aba hai boys like thaka 21 বছর thaka 22 বছর thaka bor jo tau phun bodra ID maya kho bor ba heke online te apply khaine aba norok nang phunuk nai ba he khaine takok bung bosok deburma dono na bung ba he correction khaine na bonti khe ঠিক khaine doke mung ba khe ঠিক khaine tau norok phunuk na pule no norok play store thanke bodra helpline no apps no download khaine de ko pule no play store thanke bodra helpline ne abno download khaine de download khaime ya golo dore o jaga ni di form ni sia tongo form no click khedi o click kheke nei do jaga wa correction of entries form 8 ni jak tongo o jaga wa click khedi aba correction khamen bodra ID ni continue click khedi o ja sia tongo electoral registration office ne electoral registration office ni je nong riye ni je registration office je tongmani je address abo khaine pule o jaga no Tripura side abo khano district and district ke west Tripura no district no nai ke no entry khede pore o jaga tongona block ngani khoepuro ni block no nai ke no click khede and block ngaka khoepur ge tabo jaga particular of the application no ngaka ni bura ID mani aro to taku masu sawo bini mung no bahai ke correction khaine inka o jaga ni bura ID mung to mana o mung ora entry khede kun change khine o jaga wa tabo ang ora exam inka o jaga te important kok tongo tong important kai part nong electoral rule kai serial jak tongo o duita actually bo he kari nei ang no tau phunga o jaga search ni se tono or search ne or search click khede or search click khike kai o ja nai nei de search by EPIC nong 3 number or click khedi click khegaro EPIC ni boda ID photo sako EPIC kaise code tongo identify code identity card ni yang photo sako ni di abono click khedi RJP0076307 और क्लिक जे फोटो सागने कासे आइडेंट को बुट आइडि कुट टंग कुट क्लिक खाइके सर्च खेदि गे सर्च खाइके का जगन अनुगन नाइदि पांग 7 के सीरियल नंबर 209 हिना बो हंकाइनि साइज कारेक्शन खाइफोर अ कुट दुटा नांगो द अ कुट मुनि खाता बा डायरी बा सही तंदे बा नमुको सखाइ तंदे खायम परे अ जगह ऑटोमेटिक सु खाइके जगह हे क्या जगह को सूस नेम सिटी बुझे तो खाना कमेंट इसरा न
ओमफ्राय अ जायगा ताबो इमेल आइडि दे इमेल आइडि रोखा ताबो खारो सयसे मुं रदे ताबो नि अमित इंगे जदि राजु फुं मुं तो खारो राजु रिमा नको अमित नि जागा अमितां का अमिता फुं सिमान दो जे ताबो रो मुं जिरो आपु ननि बुट आइडि लिस्ट माने सेप थांनाय मानाबो न फाइना मुं न अब थाजो अमित माने आरो आं ताबाय मुं जदि सय जदि अमित इंगे जदि राजु खारो आं राजु मासिने के अमप्रे सुल्स नेम टाइटल डेट अफ बार्थ नि डेट अफ बार्थ सिलेक्ट खेदे ताबो मनि खेदे 1997 एप्रिल मासनि 11 तारिख आं आसायो सामाकक गाम अबाके क्लिक खेमा परे पर प्रूफ अफ चेंज अफ नेम नि मुं जे चेंज खेमानि अबनि प्रूफ रो साना ताबो मुं चेंज खेमानि प्रूफ हिसाबै नों जदि पेन कार्ड तो हकाय पेन कार्ड जदि मुं सय तो हकाय पेन कार्ड रिमानो तो डकुमेन्ट सबमिट खायदिन साकाय और तो पेन कार्ड दङ ड्राइभिं लाइसेन्स दङ आधार इस्यु दाबोनि आधार कार्ड दङ आधार कार्ड बरिमानो इंजागनो नांनायनि डकुमेन्ट स्केन खायखाय 2 MB नि से कम 2 MB नि साका कुसु के नों आपलोड खायबा नि आपलोड इंया 2 MB नि से कम नों और आपलोड खायमानो ताबो जातो तम सानायदि मार्कशीट तंका मार्कशीट रिमानो नि मार्कशीट मुं सय तंका न मार्कशीट रेखायनि भोटार आइडि नि जे मुं बुल तमानो नों कारेक्सन खायमानो डेट अफ बार्थ जदि मुं सय तंका और रे कारेक्सन खायमानो डेट अफ बार्थ बोलतेनि बयस निता कारण आं मने खेरि पेन कार्ड तो मुतामति जतन दङ डेट अफ बार्थ दङ ओमफ्राय मुं दङ ओमफ्राय पेन कार्ड खांगा बेले जाता ओमफ्राय अ जागा प्रुफ अफ चेंज अफ नेम नों जे चेंज खायमानि मुं और फटो बुदा आइसाजन ता पेन कार्ड सिलेक्ट खायके आरो पेन कार्ड आखे आपलोड खायदि पेन कार्ड ने क्लिक खायके आपलोड खायदो आं आपलोड खायके प्रब्लेम थांनाय के एस प्रुफ हिसाबै नों तो रिमान पेन कार्ड बरिमानो तेकेसे डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट रिमान अब डेट अफ सार्टिफिकेट रेखांके बेलेन काहाम तेकेसे हांके नों नि मार्कशीट नि बा एडमिट कार्ड रिमानो अब खे रुइखे नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट रेखांके पार्ट 3 थानाय पार्ट 3 के नों जे मुरुमानि अब ठीक ठाक प्रिव्यू ताबना प्रिव्यू न नायके क्लिक खायके कन्फर्म रेखांके न रेफरेंस कोड न पाइखा अब न सेस अब न कारेक्सन अब क्लिक खायगोन कारेक्सन थांनाय दे कमेन्ट नायगोन इनके जेम जेमन साव मोबाइल टे पेन कार्ड बैंक अकाउंट बाय बाहायके कानेक्ट खायनाय एक्चुअली नि एसबीआई बैंक तो हकाय नि कासे नेट बैंकिंग दङ नेट बैंकिंग नों रेजिस्टार मा खायनाय नेट बैंकिंग बाहाय रेजिस्टार खाय अब तो भिडिअ आं फुनुमा गालुना नेक्स्ट भिडिअ आं फुनुगाना नेट बैंकिंग बाहाय खाय ताउन नेट बैंकिंग खायनाय गैया डाइरेक्ट बैंक थांके कासे फर्म दङ फर्म सिखे नि पेन कार्ड नम्बर सैखे नों जमा रखांके न बरनो कानेक्ट खायनाय आखो बैंक नि कामसे ताको नों सावो बुट आइडि बरो मा नाय नों जरि कारेक्सन खायके बुट आइडि के नि ब्लग थांके नों बा नि ब्लग थांके बा पन्से के नों बरो बेक सागा नों बरो न जरि नों सागा ता ऑनलाइन ति आं वेरीफाई खेरे कानि बरो न बरो नायके बरो न जानु रुनाय 8 तारिख फायदिने गेव ते सब बुट आइडि बाहे के कताल खायनाय एक्चुअली बुट आइडि तो बाहे के न रेजिस्टार खायनाय के न दाउ फंगाना अब फर्म न क्लिक हेदे इको सागानाय एप्लाई ऑनलाइन अब हमका बुट आइडि न एप्लाई खेमे नि जार बुट आइडि फर्म माया को बरन बागैता एप्लाई क्लिक हेदे इको न्यू रजिस्टर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और क्लिक हेदे कंटिन्यू क्लिक हेदे अब खानि नि जे एरिया and west problem west over one or the dollar to handle it ani block and ke for ko khoi click ke पर जगह जे बरक बुटा आईडी कताल बागै रेजिस्टार खायनाय बरन बागै दो और सिदि मने खेदि अमित बरक बुटा आईडी माया को रेजिस्टार खायनाय कर अमित सिदि और सुस नेम को बिनि टाइटल सिदि
Burma. Date of birth select hidi. 18 বছর কাজাং নাং do buda di apply khine hangkai awakai bini date of birth select hidi ampre email de ampre mobile number de ampre salada berita salangka basalaw klik hidi komen mane begin apply hangba next page de ampre hangkai tabu address do apa tapu sang address cái này buda ID tong ha kap sorry ini ada card tong ha ada card ni address de PID tong ha PID ni address de tabang buda ID ni address na do bud ada card ni address na yang jagawa house number san do bro jagawa an house number hangkai 143 4 3 be hasa an house number do ba example ano na hena songke berwan do para example area cái hana rekha tabuan no kapon Ponsayet cái ở cái village đó village được hàng moni khedi আর কে নগর village đó আর কে নগর আর যা সংকে বুঝিনা বসে রিটন তো পোস্ট অফিস রেখা খাস wow awan post office do dan post office de pin code number app abani area pin code number ge tong saga jaga next page de next page rekha kai abokani family detail do tip dabani orani babuni mung de non jat bujuna bai samfung do taposo abai ke risa khede kai o simje ni tamo kalai babur kalai dara da fara sidi sime pore comment bagi anu bikin nokla ha nika jaga ne de ampare jaga thangni chai number step abo hangkai ni photo sano yo photograph asagawata ni photograph no hangkai nangni noro photo rimano second hangkai ni re boyos di ata mone khedi boyos 22 বছর 21 প্লাস hangkai noro declaration form nana nango download khai ke signature khai or jaga nang upload khai nango second third wa hangkai as proof ni je 18 বছর কাজে দেখা যায় গিয়া as proof হিসাবে বড় ডকুমেন্ট আপলোড খাই দি হিনার সানো
Cái nó đó tao mà document riman cái driving license thì nó PAN card riman nó date of birth certificate riman nó তারপর nó date of birth certificate tao date of birth certificate di PAN card di mereka address proof than no jaga borok cái